Бу өрүбүрге сандал саз ден телерадиомарафон ытылыбыта антон билерге курдук манна улахан сыналах беристер ойномуттаратын бир сыналах улахан бирихинен болар беседка аны бу беседканы бияха усалдан бәдеттен төрүттәх Полина Петровна Алексея Васильевна. НВК саскы бараханнигинен бу акция терибитигер мен төт купону олбунан ылдар битим онна бу НВКларга та кайта сибәсте хебин мен долгу юралар дапына ми хазвани ким биттере бин НВКтан я беседка тибесте денер оны оттан мактал бахиба йөрү көтибаты болбутум. Тутатта коракка келер масыда көрдөнүндө. Аха, онтон бала бу сарсын. Янда бу беседка буныла. Корат тирепин мен уже оттон ол киха токуйдан аммын. Сарсыныгар таксиста кастамын, ол таксинан манна келбитим, она сразу НВКларга келбитим почти. Оны келемен бу беседка сүйүләм, бу мен келдим демен кирен келәмди. Оны НВКларым оттон хашуйду көрсөннөр, меха бу беседкан турар ден бу көрдө биттере. Мен НВКны вообще төркү сөбүлән көрөбүн, сами сөбүлүр оттон бу НВКны көрөбүн. Ага, оны оттон Никитин бу НВКларга сөйлелерге стигини, оны бу маннык акциялары үйөрдө көтүтө Жөнү Сергени үйөрден оттон маннык оңору турдунар ден багасына билдим.